Din hija l-poddata numru 458 fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata llum se nisimgħu minn The Shack, Black Fawn u Acidulant. U biex nibdew illum għandna din minn Hazel. Lifted my head to see, took my arms out to reach. I thought I saw your face, I thought I saw you smile. Opened my heart to feel for my soul and felt free. I thought I saw your face, I thought I saw you smile. Some call it sickness, some call it love. Some call it sickness, some call it love. We're stopping on, staring, not knowing where to start. Some call it sickness, some call it love. He said, hush now, baby. It's getting hard to see, it's getting hard to see. He said, hush now, baby. It's getting hard to see, it's getting hard to see. Looked up all above to dream, saw the universe in between. I thought I saw your face, I thought I saw you smile. Gave up my mind to think, for my own self to be. I thought I saw your face, I thought I saw you smile. Some call it sickness, some call it love. Some call it sickness, some call it love. We're stopping on, staring, not knowing where to start. Some call it sickness, some call it love. He said, hush now, baby. It's getting hard to see, it's getting hard to see. He said, hush now, baby. It's getting hard to see, it's getting hard to see. He said, hush now, baby. It's getting hard to see, it's getting hard to see. He said, hush now, baby. It's getting hard to see, it's getting hard to see. Il-mużika tal-grupp ġdid Hazel tlaqqana l-pondatora fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Il-vuċi li smajna hemmhekk u rajniha wkoll fil-video hija ta' Debbie Stivala ma' dan il-grupp. Il-video mhux biss għal din is-silta, imma s-siltiet individwali li għandna fil-poddata tal-lum isibuhom bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com fejn isibu wkoll anke tarif ieħor dwar din is-sensiela ta' poddati. U minn li nista' nara hawnhekk illum għandna poddata mimlija materjal ġdid anke ħadna daqsxejn waqfa qasira s-sajf u allura konna jilna daqsxejn nagħmlu materjal ġdid u allura għandna ħafna materjal ġdid. Il-materjal ġdid ikompli issa The Shack u vuċi oħra din id-darba mingħand Eliza Borge, silta ta' The Shack jisimha New York City. Figures up and smoke, breathe it in until you choke, waiting to be heard again. Now the end is near, bombs are firing in the clear, world is coming to an end. In New York City, in New York City, in New York City.
is just waiting to be heard again. Make me understand why nobody can command, why nobody takes a stand. In New York City, in New York City, in New York City, in New York City, in New York City. Voċi ta' Lisa Borch mek ma' The Shack illi jidher li huma Peter Borch u Wayne Camilleri, iktar minn kollox, bis-silta tagħhom New York City. U fakarkom ukoll li f'dik il-website illi semmejtilkom aktar kmieni, jiġifieri ToniSant.com immod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Issibuni permezz tal-Facebook ukoll, inkella Twitter jew issa anka l-YouTube u l-Instagram. Mhuwiex diffiċli li tagħmlu kuntatt miegħi jekk tixtiequ tagħmlu, però il-mod preferit tiegħi huwa permezz ta' ToniSant.com. Hemm ukoll mbagħad aktar materjal allura issa ġdid kif għattilkom fil-podda tal-lum. L-ewwel tnejn nistgħu ngħidu kienu għalkemm steel rock ma' steel rock li huwa pop. Jekk tridu xi ħaġa forsi xejn anqas popish, tajjeb li morru lejn Berlin din id-darba fejn hemmhekk għandna l-duo Black Phone, duo Malti li huwa bbażat Berlin magħmul minn Alex Aquilina u Daniel Borch. L-ġdida tagħhom jisimha Hopes and Dreams.
Hopes and Dreams mela mek minant il-Black Fawn. U tajab hawnhekk li nsemmu kol rabta li għanna ma l-M3P, li sibuħ fuq m3p.com.mt, sisa għonna referu għalih bħala il-Malta Music Memory Project, u probabilment li f'din essenzjela ta' poddati nibqaw referu għalih anka għal-ftizmin mux ħazin, pero bħalissa l-M3P għaddej anka minn xi forma ta' riorganizzazzjoni, insomma, ittawlu fuq m3p.com.mt u tifmu aħjar b'xqiegħed ngħid. Kif xert li sa jagħmel pereżempju Neil Hales li nafu ħajjar bħala Acidulant u minn għandu se nisimgħu waħda mill-aktar siltiet riċenti tiegħu wkoll b'dan il-video din jisimha Lost for a Moment. Lost for a Moment minn Acidulant progressivament anqas pop kienet illum il-poddata tagħna imma hekk ġejna fit-tmiema wkoll permezz ta' din is-silta u sakemm nirġgħu niltaqgħu darb'oħra fakkarkom bħal dejjem id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. U sa nirġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.